kujurekera abo kutereza umugishogu kugira ngo tubagane ibigambo bikwata hamagaraga owabyari ishabarebereza w'ekanisa ya Uganda, Rwanda hamwe na Boga Zaire, Archbishop Janani Ruum, kandi uturukwijika izoberi ngo akafa nangwa akaitwa ahabukoba okufa kwe tukugira ngo akarwara yafa. Ninyenda kweyanjura nka Reverend Jocas Kangume kandi nko kuwa tushobora wishemwe Vincent ndiyo muhereza omukanisa ya Church of Uganda umureberezo bo bwankore kandi ndiyo mushomesa kandi nikora nka chaplain wishomere ya high school. Ninyenda mu ntwaro mugishogu tubanze tushabe rero turebe ibigambo bikuru ebiri kwata hamagaraga owabirarisha abareberezi b'ekanisa ya Uganda. Ruhanga ubushoborozi bwona tatetwe owembabazi netwenda kusimba aho watereza ubusheshe burungi twarebera izoba eri 2016 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ogu kandi izoba erikuru umagara go bukristayo omu Uganda no munsi yona aho kwijuka amagara go wabira ryo murebe ishabareberezi w'ekanisa kandi owisirwe naturwa ibyabe bitakire kandi hango ubushoborozi bwono twase umuprogramu yeje no mukubagana ebi kumukwataho tugire ekitwayiga nka wari kwikiriza rero nabwanyuma tugume turi abombekirwe muri we aba Yesu Kristo mwana waitu. Amina. Owishemwe Vincent nko kutwatwagambire ati Bishop Janana Ruum tararwire ngo yafu kwiyaho akaitwa ikintu turukwijuka nko kuwa washoborere ati Bishop Janana Ruum akaitwa hawe nshonga zibi utegeke bya biro bwirogo ahagokoba akabaho okuhakana ko butikirizana hagati y'ekanisa na obwebembezi bwa government obwebembeirwe President Amin umuyobo bwire icyarigire nko kufa ningo kwitwa kwa Archbishop Janana Ruum. Ni kikuru mutaba ntijuka izobere tugire bitwatekatekaho cyo kubanza no kumanya ngo Archbishop Janana Ruum akaitwa konka amagarage okwe yatwire ibi yakozere ibi yagambire ebiri kumanywa itwe nkaba abahati abari kwikiriza nitwega muki ekanisa okubaho ko kwikiriza okwe kanisa ya Uganda ningo muri Uganda Archbishop Janana Ruum tuwe yabanze kufa. Ninyenda kwishya abaturikize ngo nabakutureba ngo hayina abantu ababandize bafa aho kuba ebiro bishatu byokwezi kwa mukaga buri mwaka ntijuka abajuruzi ba Uganda tindi kumanya obana ho wihirizi na mujuruzi Vincent no baziri bihirizina konka ntijuka Uganda Matters abafira abo kwikiriza umwaka 1896 kandi hija habaho hakahabiraho no kundo kwitwa okwa Bishop James Hannington na wakitobero aberna mwenda byukwezi ku 1895 mbona noreba ngo Archbishop Janana Ruum tuwe yabanze kufa nangwa abamwe netwikiriza tugira ngo eshagama yaba bafire ni yarigiremu okujanjara ko kwikiriza ningo ko Kristo ninga ko Kristayo umuri Uganda nangwa nabazo mbiburi abandize kwikiriza binje bakitu bakabona bonesewe bakahigwa amagara gawo gacwekerezewe. So noreba ngo history yo kufa abo kwikiriza ninga gukora birungi teri kutandikana Archbishop Janana Ruum wenga kwiyaho nibinji konka izoberi ntijuka munonga ahamagaraga Archbishop Janana Ruum konka ekikuru no kujya nyoniwe tugire kitwayegamu cyo kubanza ntijuka ngo mushijogo Archbishop Janana Ruum akazarwa umwaka gwa 1922 umucyaro kibo kweta mucwin umuri Kitugu mu district hati. Now yakora imyaka yo tutindukana kugeza mu munonga konke kikuru no kugira ngo akasibwire
yaza omukanisa yawe umuhereza yakora umurimo gwa Ruhanga kandi obwire bwahika 1974 yatoranwa kuba ishabareberezi obwire ekanisa ikaba etari province ya Uganda nk'ihanga lyonka ikaba nekwatana na Rwanda na boga Zaire obwiro bweno Archbishop Janani Ruhumu niyo yaberi province yabe na yebembera kandi ebyafayo mitworeka ngo akaba nakuratira wabireho ishabareberezo ndijo Erka Sabit nuwe yabe nakuratira nuwe yabe nahungurira kandi ubwanyuma we kwiyizire kwitwa 1976 yahungurwa obabembeta Silvanus One. So ebyo ni bikuru kugira ngo tumanye akija yayebembere kanisa 1974 yasya 1976 ebiro 16 ubu yitwa nico turukwishira ebiri 16 ebi elizoba nkecyo kikuru ikiri kwata ahamagarage tenda kusimaranga munonga aho kuba umwaka ubwo 2015 government ya Uganda yebembirwe oweshitinisa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni na Ministry na Directorate ya Ethics and Integrity bakaca mungu ogwo musheija owafire kandi akitwa umuringo ogwabire gutari ogurukwikirizibwa tushimiye kuguma ntumwijuka batebekanisa ngo izina rye ritebwo mbiyafayo kandi nizoberi gazetingo tindi komanya umurinyango kutwakwase kweto ku gazetinga okurutekaho nibasa kuchetantyo kurutongozaho yes bakarindira iryo mutano kugira ngo rebe iryo mutano rero Archbishop Janani Ruhumu agumena yijukwa ahabo umurumu mukuru ogwiyakozere nko mwebembezi wehanga na nko mwebembezi wekanisa cyo kubanza nitwijuka ngo owabya president obwirobo Idi Amin owajire awebembezi wehanga ya Uganda 1971 akabajireho mwenu Archbishop Janani Ruhumu akija imyaka 3 Amin ahereze ko president President Amin enkora ye kabetari nunji nkunda obishebe mushorozo nokunda akaba ayinowe owebembezi wechenda bisya dictatorship ubona bwoko bwangamba nyenka umwebembezi we haba mu okubona bonesa abantu okwita abantu okucera munonga abo ababimba teko ngo bakabamba hajira owabya president Dr. Apollo Milton Obote na nabandi ababi bari opposite ninga babimba hakanisa inkora n'ububembezi bwa President Amin. Now Archbishop Janani Ruhumu ko mwebembezi w'abantu kandi umwebezi we kanisa ikiri kutekateka ngo ashimiye kuba nayemera abo kicere aho gukora ibyo buryo aho gukora ibishemire umbantu yabo mu yabo babire vuko ababeno bakanisa inkora nebiyabire nako President Amin yabe nakora ibyabe bitari birungi icyo cyaretera President Amin yajara ekinaga yajara okutashemerwa n'umuntu gwona ogwe kanisa nabo bona ababeno bakanisa ibyabene bikorwa umbwebembezi kandi ibyabe bitashemire ibyabe bitari birungi ebyafayo nitworeka ngo bwire bukahika President Amin yarangerera yayeta Archbishop Janani Ruhumu nabandi abareberezi nangwa nabandi ababiri yabebembezi babata omucabenchi nsha nkecho nkoko hozesa nkoko kubojuna nemishango kandi yabe etari yamazima yagamba nabo umucombeko umuri Kampala obwire bwahika abandi abareberezi bikirizibwa kugenda konka Archbishop Janani Ruhumu we yashabwe ngo asigare ahabuka President Amin akabona ndakugamba nawe nk'umuntu bonka na aho kiri kwetegerezebwa ecyakuratireho ki abo kuba government bwa nyuma y'obwire ekiri cyakuratireho
yarangira ngo owabari umuyembezi w'ekanisa Archbishop Janana Ruhum kwiyabire navuga ariyo motoka nabandi bebembezi batunga butandu bafa. Echecho niyo official account, niyo official report government yo wirobo ya President Amini yahire ngo Archbishop Janana Ruhum na bagenzi be bakagumura ubutandu. Konka itwe abamwe nk'abari kwikiriza ninga abari kutebereza nawe mbere yabiyeroho nabwa okutikereza no kwabikuruho ntwikiriza ninga nko ku ebyandikiro bindi biri kuworeka ebyafaye biri kuworekwa Archbishop Janana Ruhum akito kiri cyamazima ngo akagumura ubutandu nko kukiri kugangwa. Icyo ni ikintu kikuru kugira ngo abari kureba TV West n'abari kutura eshaheji Betjeres ahabo kuba hakaba hariho ubutikerezana kandi akaba yesirwe n'abagenzi be kandi yashagwa ngo asigareho hatwe yashagwa gusigaraho ho nayo ikaba coincidence mwe nawe abanyankorero bajya ngo obwenta amayanje buzire nubwe imbo yawe eniruboya atekinshije shita. So no aho no turukwikiriza kandi ikindi ikiri kutoreka ninga kiri kuhamya bwanyuma ya government kurangira ngo Archbishop Janana Ruhum yagwa umurubutandu ombirugwe gukatwarwa n'ubwira umucyaro cyo wabo umuri mucyini kitugum kandi aba family abeka ya Archbishop Janana Ruhum ko yakireyo bagezaho bashwijuma ombirugwe no boreka ngo bakashanga hariho evidence yo kuterwa amasasi na hataho nho turukweganura tukagira ngo ecyamwitise tarafire kwihawa kitwa kandi tekateka ngo akitwa habwa okuragira okwakozirwe owa president umwirobo Idi Amin mwene cyo kugira ngo akafa yagumura ubutandu icyo ncyakanisibwa ahabo kuba hakaba hariho ubutikerezana ubwabe buri hagati yo wembeze w'ihanga no wembeze w'ekanisa. Mnonga twine Reverend Jokers hano ya studio kandi ari nakishobora habukurwizoberi oku Archbishop wa Church of Uganda umwanya gwabenugure actually East Africa yona yabazize kwita umuringo mbe Mnonga noreba nko kuwagamba Reverend akataru kubanza first we begin with matters. Yes. Then nanabanda bagenzi baferedi and actually all over the world abantu binjibisirwe cyo bakwikirezamo kongana hati waba nogezeho kureba tureba relevance yeki na hato bwiro buntu basa kusyo bwiro tweshanga twine contestation between the church and the state. True. Now what is a religious man required to do? Abokuba omunyadini kiwe na nabakuriya higuru bino mwoga go kudirectinga kurwanisa injustices communities zabo abo kwebembera j'abantu numurwanira ebirungi kugumaho kurwanisa kibi kongo mukore cyo mwe noshanga habaho a rivalry yana hagati ye dini na nibyo butegeki. Now awaho umunyadini asheme gukora icyo kubanza umunyadini as you have put it ashemeye kuba nahereza direction abantu abari kwebembera nangwa abantu abari kwebembera noreba ranga natereza ubujunanizwa burengere ahubwo bebembezi ba government ahubwo kuba numbantu abituru kwebembera n'abebembezi ba government nabo barume. True. Kuko za no mu Bible noreba ababiro banabi bakabiye n'ubujunanizwa bwo kuhabura abagari. So omwebembezi wedini icyashimiye kwa nakore cyo kubanza either in privacy one on one na basa kwereza direction omwebembezi w'abantu uwihanga utorino. Icya kabiri no kuhereza abantu umuhanda ubwo bararabimo kandi umuhanda ubwo kurwanisa ikibi ubwo kurwanisa ibikorwa bibi konka uburyo bwo businge ogutari ubwo kwimucerera ninga ogwa violence. So
omulembezi w'eddiini kyayine kukora n'okuhereza kitwaze tuta konka omuri byona omurimo muhango omukuru ogwayine n'okushaba ahabw'okuba omukurwana okwe omukugamba okwe takurwanisa amacumu takurwanisa mbundu takurwanisa embunda eyayine empango n'ekigambo kya Ruhanga mbwenu nikyashemekwa nayegamira kandi akashaba omushaara ze ahabw'okuba buriijo omu makanisa n'omu kereziya n'omu maramizo goona omushaara ezi tukora butosha tushabira abebembezi b'ihanga kandi ebi tubashabira n'ebi ngu bakore eby'oburyo ebyokuheereza abantu abo bakwasiibwe kuheereza mbwenu nabo nabapataninga nitu so ayine omurimo muhango ekyokubanza ng'okuhabura ekyakabiri n'okushaba ekyakashatu n'okuheereza direction abantu boona abakwasiibwe kuheereza konka twareba ngu mu bantu abakwasiibwe kuheereza harimu n'abebembezi b'ihanga abebembezi ba gavumenti ahabw'okuba Bibuli netugambira ngu obwebembezi bwona nibukomoka aha Ruhanga konka omu kukoresa obwebembezi obwo n'obushoborozi obwo obumwe abebembezi abamwe nibabukoresa kubi so omurimo ogw'omunyadiini aho n'obwizira kuheereza direction okushoborera omwebembezi ashemekwa nakorana ekyakandi omwebembezi w'eddiini orikukuratira Kristo munonga n'okumanya ngu okurwanisa ekibi tukwangwi ahabw'okuba omuntu orikuba nakora nayebembera kandi nakora ekibi hariho amaani agakuba gamurimu obumwe agatari marungi mbwenu nooteekwa kumanya ngu omu kurwanisa ekibi omu kurwanisa ebikorwa bibi omu kurwanisa injustice eyi wagamba ntabaasa kuzaarikamu n'okufa ahabw'okuba wakyoreka ngu nangwa twakirebere ngu nibikomoka mu Bibuli nibikomoka omu bantu bingi abafiire omu kubanza ahabw'okuba Archbishop Janana Ruhumutu we yabandize mbwenu nabyo n'okuba okyeteekateekye nookimanya hati ekintu kitwegyesa ki nooyetenga obumanzi obutari bwawe obutari bwitu amaani ag'okuba nookozesa tigawe ahabw'okuba on top yooriyo nooshaba Ruhanga kukuheereza omuhanda ogworahabura abandi tindi kwikiririza omu muringo oguri confrontational ogw'omwebembezi w'eddiini ahabw'okuba noomanya twine chance ninga y'okwikiririzibwamu as opinion leaders in some way omwebembezi w'eddiini yayemerera akagira ati ekyeki tukitwaze tuti omuringo guya prescribing ogw'abantu barakorese. What if that way is the most right? Because you see, Omurati nibajang ora et labora, pray and work. And waba noreva nka wagaruka South Africa bwire bwa upper side abashanka ba Bishop Desmond Tutu. They stood firm and said no to upper side. So suppose now there is a system that has reached its maximum. Kugira ngu hat solution no kutaninga upside evero. Kuhindura status quo. Omunyadini abasajja atubantu atukuzana ndeba agreements. Let us stop here. Of course twagamba ngo nabana habura bona. Nabara bebembezi. One on one naje unabasa ku approachinga bariya. But of course icyo kishemeye kwa nchegamera kugira ngo ababembezi bonka bari approachable. Ahabwokuba hariho abebembezi abarabe batari approachable. Na nkoko wano kigamba at the time of Archbishop Janana Ruhumutu yitwa President Amin akaba atari muntu wabe nabasa kugambirwa director. Akaba atariko akata kubasa kwikiriza ku kurra ubuhabuzi bw'omuntu wena. And more so owabire ari umuntu owenkiriza yabita rukwatana neye. No reba edini yone yegese kirungi konka times abebembezi abensi no bazomu extremes bakora ebitakire ebikunyikiriza abantu. Now omwebembezi shimye kwa nakora aho no twasigara option eri ndijo yo kushaba. No reba no bayesere Archbishop Janana Ruhumutu ekiturukwijuka kuba mwesire na bagenzi be imishango y'ibamvunine ngo akaba na plottinga okwiyaho government yabero
nangwa abandi mujya ngo bamuvunana ngo akaba abikire mbundu bamuvunana kuba yabira ibyo kurwanisa ibyo kutekateka kwiyaho archbishop kwiyaho president no bwebembezo bwabebero so umuringo gw'abantu gugongo gwasigara of course tindi kwenda kugira ngo ntuza umukwate ibyo kurwanisa ahubwo ibyo kurwanisa ibyo gukoresa nebi Paulo kutugambira ibyo byahandikirwa ntomanya ngwago n'amantu go mu bisitani agakonga kuri Soria nico turi kugera mbyahandikye tukareba Paulo nahandikira abefeso umushure ya mukaga umushurungu 10 no kweyongerayo najya ati nturwana n'imiyo emibi mbone iyo kurwanisa byitu no kushaba n'ikigambo cya Ruhanga no kuburira ubusinge no gukora okugarukanisa abantu bona ibyo nibyo bikuru bita emiringo ejeje confrontational terukora nkabemeze bedini. Okay, wabari mnonga kandi twadungo mugisha of course mugashaka twatayisa Reverend omuna ageze kutugambira of course bya kutugambira numbiyetegereza binyonko muntu I believe in this I highly believe in this cause nyinaka kwate na some of the trainings z'abanyadini imangu nabangurwa je munonga I have never seen any logical reason yo kuteka ngo politician ubutosha no kutura hikire kugira ngo asheme kuteka ubutosha ngo munyadini tayine cyo kumuhaba I know that very well kugira ngo abo kuba aitwa ikanoshange mirunde mingi a politician na teganya ngo washeme kwijamhiro so uchuza kureboreba where an injustice is happening or politicians bajyangu mu mukoro mu mugwanya and yet ummermo y'abanyadini kuko hano ugamba gumwari yo no kurwana injustices hata umunyadini arikuzagira tubantu mu kanose ankoro mu mugwa hata shanga harimo kwenda gumana bamuhabura butosha and yet tarwa cyandike kugira ngo umunyadini tayine cyakubasa kurebe cyugwire naki so ntiteka twena hamwe abo kubanyowe niwe tuyabiceza shemeni to butosha kutura ntwakanise kibi abo kubaka mbi kumanyari archbishop Janana Room bakambuza ngwe mundu zirahate mbundu yanje n'igitijija akana yoreka bibuli yayoreka bibuli akajya ngwe mbundu yani bibuli konko of course amuheru ekibani betaga njyane cyecho so itwe ngabikiriza tushemeye butosha kwamira amazima abo kuba la Bible n'ikigamba ngo amazima ga yatwindura bo businge na Reverend akire ko tukakaba karungi ko kugira ngo tugambe twe kuzostinga shonga zitu kweho no basakurondo ko ratuhenderere ombito abantu tugambaho abo ko akire katwaho message akoshe ne kusigira icyo kubanza turi kwigira okuhendera nyenda kushaba abebembezi aba government abo kana bembezi babantu kugira ngo tutasinda webembezi tutasinda ubushoborozi tutasinda nakoze kusinda kugira ngo obwembezi butataha munongo mitwe bukiyemo bwenje ukashanga nk'uko abantu bagira ngo ninyempikire nko mwebembezi wa government barabandi bona bagwire they must follow what I believe ikindi kwikireza nico kikire nico shemeye ko ninkora meno bashemeye ko batakasinda obwebembezi nk'uko o president Amini yabusinzire hati iki kikamuletera yabangamba nyinka na nabandi bona izo bankeri kwijuka ibyafayo of course biri negative ngo president Amini nastekateko kuba yisire archbishop Janana Room icya kabiri aba itobembezi bedini abamara muzogona no kureba ngo twaye hayo ukujumirira inkora embi itakire turi kutekateka ngo abantu barahanga tubakashimirwamo ahabo kuba turi kwikireza Yesu Kristo munonga akija kurwanisa ibyabimbiga abantu abatari kubasa kwegambira ahabo kuba itwe abebembezi bedini umurumo gundo gutwine no kugambira abo abatari kubasa kwegambira yes iki omwebembezi wedini shimye kwa nakora ngoku archbishop Janana Room atarahunamire ubwo abantu babona bonesubwa ubwo abantu babene bitwa ubu state research bureau yabene kuri umurumo gwayo abantu n'abanyankuru mu majuru babatwara muza kura ndanka buziboho tarahunamire mbone icyo tukubasa kunama abo koba ebyabebereho bwirobwo nubwasa kugarukaho true haza byagarukaho
abebembezi bahati nibo bakobasa kuba ba Archbishop Janani Ruwum abo bwirobo umurimo gutwina muhango no kureba ngo twahabura abebembezi aba government twajumira ikibi kandi twayihayo twarwana nacyo ahubwo Paulo nagamba ngo imurebe batumwa akacira yakujishibwa shagama nangwa no kumanya ngo umukurwana si kibi ntubasa kwiyamukufa. Okay. Byahandikirwe byakozwe ntumwa ishura ya mushanju aron tureba Steven nabamwita nabamwisama bari konka ameshoga kagoma gahanjiro wahiguru akagoma gahanjiro naje tureba ni ndebe iguru rikimbukire ni ndeba arhanga ni ndeba n'umwana warhanga ari ayemerira harbashurwe ben agonugo masikubito inyanda kwendera ninjira n'ikigambo cya arhanga iki Petero arukutandikira umbarhe yo kubanza ishure ya kashatu umushororongo ogwi njya kushoma umushororongo eshatu nubona ndacyoborira umunonga nagira ngo mbwenu noha urubakora kubi kumurabe numwezereka gukora ibirungi kunka kumurabe numuhigwa ahabo kushira muhirirwe mutaritina okukanisibwa kwabo kandi mutaryemereza umutima mukoreka mwe kuri station cye mukamukama omutima yanyu kandi mugume mweteka tekere kushoborera umuntu wena urabashoboroza ibyamasiko agumwine kunkana mubashoborera no bucerezi no kutina ruhanga no mutima gutari kweshinja ngo muri yebyo mureka kugamba ho kubi Archbishop Janani Ruwum kuratagire bumanzobo kurinaga ngo ho kubi konka itwe shemye ko ntwegamu ngo tutwaze umuringo ogukere twabure ikikere n'ubucerezi rero ihanga rugumereje nesi yona igumeri yo mbisinje turaneje nuwe izoberi iriye biri kumwe na mukaga iriya Saint Janani Ruwum iriya tubere iriyo mugasho. Okay, wabara mnonga Reverend akwiza kuba nitwe twatungomisha mnonga twabagana ibintu bingi mnonga twantugeza kureba ku rwizoberi bantumwe byo mwaha muga gweto kwetaga kugira ngo banzo Archbishop obe Reverend obe canon obeki all you need is to become a very good Christian abo kwa niwe ne bingi byo kwasa ku defendinga okurwana se kibi no murumo gwa buri muntu wera tubendeze cyo kirungi Reverend abo bari kwiza next time can come again and share with us. We are so grateful. Program simkane chikumiza munegendo misho kuseshaha ishatu. Mugumeho gumaha TV. Kabiroko TV West ekwatanise na Bunyonyi Safaris Resort omwanya oguri kusingayo obuhereza burungi obwo kumuriramu no kweshemeza ahanyanja